kan pathian hian puram le ho te da kianga zoram tan mi soichiat na lo cheng ma thok lo pulal do mate sarkara hundai hi karing thei lo reng reng ahung mi lawang hei hi e chiang ro chu chu kan soi kai duwa November thang anin thang zawanga kan dan choi nang lo leang kan hlasak tur te poi nang don lo keini puzoram thanga ho chuan December tha chuan kan ne na thunei pe kan ti la kan satonga Congress ho chuan kanum na bo nu ka ngai nang ka zong ngai lo che an han tianga ZPM chuan a then po kan khethei lo helui kamatang hian an ti don ani kan hlasak tur te hi ai nang lo mai do Mizoram Politics District Council atanga voini thengin a thir phachin kan ni kala chut sual ngai lo ngai thatu zong te chibai le vekule MNF sarkar nuaya kongpui chelutuk le barmaku wa smuggling wanga harasatna tok thin mamit dampa le hachek MLA constituency mipui te chuan barmaku waro smuggling hausakpui nia hriat le in district nuaya register motor po an district chunga tlanphal lo hial tu champhai district po MLA in thlan result a intluk phalove eng politics nge in kheltak le khongai ngai san le in lama tran abahar don vele chu tiang bokin chakma po ni velo Christian ni ve tho siaha mi puite po BJP mo in lo du ber nam mol hun lai le media ommu mal lo hun la yang maya Manipur artir du le ngoi san thei modia lamtang in ni thei hi makkati ngoi ZPM party member te ba ka pathian le kaniu thalpui te zara ZPM in sarkar na an la thei hi kavan lo me neutral ten kan support ring theinan pathian du da na rorel ngei turin ZPM party te du sakna ka hlan mol mole Ramvei tu senior pu editor ngaidan karon thon velok kan Chenom state Assam le Tripura te hi vai hovin an lo alan ti chu ani deuh der to maya tu na aram nei tu dik tak in ti te chu an lo har chuak ta a helte dinin tran an han lavaka ma se democracy rama chuan mi in citizenship le mani in le lo pata LSC an nei to chuan ti ngai na vak aum to lo atlai to ani mai hetiang thil hi awareness campaign neya chanchin buate chhuwa vak chi ani box si lo entirna vai ho hne na in le lo hral su tiang hi soichi mi alo ma se awareness chu ngai tho box si ani engtia ti chi nge ni don mimal tinte mo phurna ani sia he thil hi ti swal pal hlau chuan den ve dewania sanga gangte Puraman an sarkar tlak chana soi mipui nin to wanga ti kha adika mipuin kan nin chan asoi thleng si lova tlem kan soi sakange pakhatna kamrula changte panhina zoram chana pathumna abu majumdar palina phulem lalpa robad romoya pangana smuggler te michiai parugna le mangder pasarina mau kum khata anu chen thei parianna sang ni somni pathum kumthar thucha pakwana ACDP saski MLA fan sumnga hian boina thlen jok somna lal thu le lutuk dictator adir talin banchin te hi tumngam ve takmo kumnga chunga party chunga in thlanpo ngamlo party annia adir talpo a banhan tumchin tura beise ngampo anilo mai theye ramcha puya ZPM an sarkar don ta mipuiten ro rel na dik kalphung thane into dil na lamtluang zo kan duwa kan ti tur kan tia ZPM te chu ro rel na dik nen into dil na kong min zo pui turin kan thlang ta an kuta kan da ta mipuite hian ngun takin an ro rel dan enila an laka hi chuan kan thik thu iti chele zualangu
anni le zel anron kaldik lo chuan kan hnam hi kan bora lang vote share ni khan aizol kho pui katlan chuaka party flag tara hlim hlop sa hok le beng cheng siam zonga om anum lo wangin kalom hle politics a pathian ram athleng don tan ta nin ka hria sarkar thar lom na an siamani po in lung leya an chak an lomang khan tong trai rual na nen pathian hne na in hlan na nei ngei turin ka beise pathian lo chuan engma lo mai kan ni vek sia Mr. Mipui pulal duom dang lam nai tiam hi mu ngei kan beiseya kan thlop tlatang che kalom pui hle mai che iwa vaina luidung sei ma se i be sham sham na in itum ram athleng ta zoram tan i du thu sam pui tlin turin chak tak le huai takin ke pe nang che du sang na ka hla na che inunga zoram mangai tu te kan ding renge sarkar thadua kan zol nei ho abikin mi te pu edin ati ho chu anwa do chiang vele boyapu Zoram People's Movement ZPM Party antling chu anlom puyom hle mai sarkar nan siam huna corruption chu athu maya do lovin atang ngein do ngei se office athok sumei du ho te po hi hrem zel ro se an khamom bai zopa diktak chuan election result puan hunata na Sunday puan hi mizote hian kan lanawak lo hundanga lungoi lo na lantir nen chuan in thlau takani akal hram te tan po kho har thak takani za chem na atling ngome rin lo takin a hlotlin na kan dong ta chunglam khian mi hringte in chona turom mi lo chunga an hatho theiji alan tirin alang pungkhom te kha ama kamakin tamila kan nor chuatia chuana ol khopang kan lalpa kan pathian ro puizia le thilti theizia puan chuana ro pui nin kangai RK sanga zoram mun hranga pathian hne na lom thu soya tong trai na le lalpa faka lam lui han mu chu avaro puiem lalpa fakin lomin ilam lui zelangu o kan thorim ra kan seng toanga mason na na thoreng reng diktakin akal tuang to don ani lalpan zoram tan thilro pui tak min ti saka kan lom hle ani tuna tang chuan kan thorim ra te kan hlok pui toanga mason na na thole malak na reng azuji ve mai to don si lova corruption dole law and order von that ani toanga indu sakbik na le hleinei na abo to bokanga avanwam to done hallelujah lalpa chu fakinom ro se party ti to lova thogrim le azir pia piang te hlotlin na ram aloni don ta e avalo mom e si chong than zama ZPM Party worker zongzong MLA le minister thlengin aram le afel na zong masatu an ni chuan sang hi som hi pariat MLA in thana si tamjok pathian in apek bel chawang lalram nga ka sarkar thar tura mo phurna chel tura karil ruwa lo langve mai chu pakhat na chief minister a pulal doma pani na home department a puke sap danga pathum na finance a dr vanlal thana palina pawara pu vanlal hlana pangana sports and youth a pulal ning lovamar parukna revenue pulal thansanga pasarina RD professor lalni loma parianna PWD engineer ginzalala pakwana LAD pulal biak zama somna school education pulal hlimpuya som pakhatna health Dr Lorraine som panhina agri le horti pu TBC a som pathumna PHE pilal rin pui
el thlir vela